Langhin hitya long trading license ke lang cari asai kari biang long autonomous council taxation asai kamatum ke lang cari pong. Karli tang long sing ke mong inter club league football championship angdung keti ke pathu pong. Kheronia long sining ame kiro jok banghinia bang phuapran ketam. Quality education apathak kar bilo chali asong tum chali hemalong an kahum ridam. Nifai siarni langhina hithi kare biang long autonomous council taxation asai kamatum pen trading license ke lang cari asai mo kedeng pon jase me chojor solang ke claim along abang phutinta trading license dovek nangji lan si kare biang long autonomous council atum kisik tang arona teng pen hithiar lo kolat bilong po pabuthak pen sila bangso asai deng pon labang sahut kare biang long autonomous council taxation department inspector of tax doloi terang lapen aria sangho tum sikiri tarleba sai deng pon lapen trading license kabia tum phan roiniang bong ke claim labja phanta pachini pon lason se trading license ke hora pormate validity jutkok lo pulotang te puthot update thu nangji pada than pachini pon thu dong mukak pen Daniel Sontimung report Malang News. Ani si pala haragat te tangalo dari isi September ceklo di dangda langhin si proper checking dam lo lama trading license kali renew kuri re hai khosi ko bang lo total staff ni tum da 28 duk sebab cetak rap lo ini cetak rap lo sebab checking dam सर तंगते ला सन ट्रेडिंग लाइसेंस अपडेट की कुरी रे मते ट्रेडिंग लाइसेंस का वेपन ला बिजनेस के पर जा बसन के थेक पनलोंग दोमा do daka do penando netum notice sab bomlo asi tai siang bom tu dam na kota sen kali kan notice sab bomlo mama rinu ni kame ne tum ke just checking entry pon bomlo ko susi pothai bomlo nan ke la tum ta la tum ima ro ne to la punya trading license ke long nang fan ke alu le chok nim le pulote ini the license people. Tapi yang kalau ke domicile certificate nangi, school certificate, reference ID, kali tu tahun komite NOC, yang ke gangbura pen certificate dulu tu lalu gitu. Tapi dulu tu tu sontak tu, high authority mana sih mau lalu dulu tu upaya besar juga tu dukan apa nangko. तंगते ला पिने हान पारबो पारबा छु जडम हंटा ट्रेडिंग लाइसेंस के नांग सर मा उनको आने बेला ini ke lah tu mata ini ke tu mata footpath orang tu mana uनको बेला मते tax bagi pina yang bon pelang itu tak tax bagi. Sila ni inglo masuk teman anak jur pelang abdi ke bukan tetan kalau telah tentang NOC nang lono ke inglo masuk teman ke. Jadi orang sana lagi NOC boleh nang. NOC bang inglo masuk tempat. Mana ni footpath kalau lahan juga teman orang itu kan abdi pelang tentang pecah sana mau. Ayat tu yang cengwai itu ke asap su bagi tax enak bukan lah tentang. Citini phai isiani analo por phai isi malom sining kang derahir kang tang piga jok sining ame keropen bang henia mone da pran dam nanglo anparta chainong joni da pen bi jon tame thinanglo khironi arlo kapre kapre garong along bang henia mone pen chainong alo joni da pen bita e jon thinanglo pusithan kithilo da tuma men Mohesh Chauhan arta phokep arong basado bi la pen khironi sariali arong adung along Roton Yadav arta plikebra phopusi chini pon long labang soning duk meme ke phonang kokla ke Roton Yadav abang arbe ke jang popura hai ke baya chainong ka terek dam hotsi pholo lapen Mohesh Chauhan alang like bi ka terek dam pen hem ka chebanga hotsi sining ame kero pen apran dam nang lo bosi nang pachini dum kithi tanga tuma phan men pen khironi hospital long anwan lang bonta adima klong ama siki thilo da jok un idet birta ke tok mama pora hut an ke postmortem ji aphan difu medical college and hospital an si wan ponlo phila pipen bela sing taron report Malang News একটা বাজার একটু বরখন্ড হয়ে আসলে একটু বিজলি পড়েছে তেমন লোক মানে তেমন ঘরের ওষুধে একটা পেড় আছে গাছ পশর ওষুধে তেমন গরু বানিয়েছে একটু ডাঙর গরু আছে হাল মারা আর এটা ডাঙর গাই আসলে 4-5 লিটার দুধ দিয়ে আসলে একটু যেতে বরখন আছে তেমন গৈছে খুলিব কারণে রতন যাদব একটু আমার যে ফ্লাওয়ার মিলটু যে আছে ওচৰতে তেমন ঘর আছে রতন যাদব তেমন দেউতার নাম হয় রামযোগী যাদব তেমন গৈছিলে বরখন গরু খুলিব কারণে তেতিয়া বিজুলীৰ তলপলে আৰু তেওঁৰ ওপৰত পৰিলে পৰাৰ পিছতে যেতিয়া হালা চিলা হ'ল মাইকীজনী হালা পৰিলে কি এইটো মৰিলে বিজুলী মাৰিলে আমাৰ লোক দৌৰ মাৰি গৈ অটোত লৈ পেলাই হস্পিটেলত আহিলে ডক্টৰ ছাৰে ক'লে এইটো মানুহটো মৰি গ'ল।
গরু এটা ডাঙর গরু আছে হালমারা গরু আৰু ডাঙৰ গাই আছে 4-5 বছৰ এইটো মৰিছে আৰু এজন এইটো খেৰনে চাৰিআলি এইটো ফ্লাৱাৰ মিল আটা মিল যি আছে তাৰ অপজিট ঘৰ আছে আৰু এজন বাক্সা ডুবি মাহেশ চৌহান বুলি এজন মানুহ আছে তেওঁ এই বৰখনতে 1টা বজাতে তেওঁ কিবা গৰু বা ছাগলী খুলিবলৈ গৈছিলে তেওঁ বিজুলী মাৰিছে তেওঁ মৰিলে सर घर के सामने जो बकरी बांधा था तो बकरी बांध कर घर में जा रहे थे ना तो उसी टाइम मार दिया उनको बिजली। हाँ और बकरी बकरी बच गई है, बस बकरी को थोड़ा से घाव लगा, वो देखे नहीं हम लोग, बकरी भी मर गई पता नहीं बकरी मरी है, हम लोग नहीं देखे हैं, बस वहाँ से जगह पापा को डाल दिए। अभी हॉस्पिटल में आया उसके बाद मेडिकल घोषणा किया हाँ सर। क्या नाम था उनका महेश चौहान। उम्र कितना था 50। Karli tang long sing timong chikimo Inter Club League Football Championship ang dung kiti ke patupon tanglo. Jaseme Jengkha Sport Association atum penci patirpi ponsi pai pai ni phai thong kebre isiar ni si patupon ang dung kiti ahud LTMC Football Club lapen 11 Angel Football Club ang bongsi chipholo labang solong LTMC Football Club atum ke patu ke mestiana jok gol ke thong penci pahai ponlo ang dung kiti ke patupon along aluhia man pen Sojeng Lamps chairman Dhan Singh Dera Hamren constituency ABDC chairman Jengkha Municipal Board abar commissioner Mohan Rongphar Sarsing Phangchu pen chenglok atumta chetong dun phelang pi ben beda sing teron report Malong News. Karbi Anglong toklang amon bar mivek nangpo laswa semi pensi Karbi Anglong Autonomous Council atumta quality education asaimo dengpon lo Karbi Anglong arlo ke doana Charlie hem mesen ing thirjir nangpo lapen ke Charlie a somara tumta ahok pen lo thek nangpo lason si than bang atumta amit hangar pu cheklem pami nangpo pu hai huya kemang pen Karbi Anglong Autonomous Council education yam Richard Tok visita me dode sang sesi Charlie hem kahumri damasai pedopon lo Laswa teng pen KSA Dipu District Committee atum penta Lumbajong Block ke parlo ongdung a school along an humri damti asai pangchengkon alang litum Jasemet Rongkang Thir LP School Thongnok BME School Lower Habjan LP School Rongplimplam ME School Rongplimplam LP School Kobebir Langso LP School along si humri damlo lapen toglang amon warki pamija phan Charlie hem kelang chari amei mate School Managing Committee lapen Lo Charlie au samar api apo tumpen kachingki sitame pedopon Difu pen Edwinson Hanse report Malong News Quality education aputha Karbi lo Charlie asong tum Charlie hemalong kahumri dam Karbi Anglong toklang amon war me vek nangpo laso semi pensi Karbi Anglong Autonomous Council atumta quality education asaimo dengpon lo Karbi Anglong arlo ke doana Charlie hem mesening thirjir nangpo lapen ka Charlie asomara atumta ahok pet pen lo thek nangpo lason se than bang atumta ame thangar pu cheklem pa minang po pu he huya ke mang pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok bisita me dode sang se si Charlie hem kahumri dam asai patulu laso saya mo along arnam lang pi Karbi lo Charlie asong aro atumta ardi piponsi Charlie hem kahumri dam asaya mo Chengpong Deopani constituency ke parlo arnam langpi upper Deopani along ke do ana Charlie hemalong lo Charlie asong ari soy jangatum humridam la sahud arwa mei pu Anilson Teron pensi Japon alang letum Jasemet Moikang LP English School lapen longki rongpi LP English School along si humridam lapen tok lang amon war ka pameji aphan Charlie hem ke lang chari ami mate School Managing Committee lapen lo Charlie au samara pi apo tumpen kaching wai sitami patupon lapen Moikang LP School along thanbang sitami kadure do lasi prabjin pen inoda thanbang nang toy bek nang jipusi arada tum ka chenung ripon patu lason se lahaya Charlie hemalong kijun alang miri hing lapen lo Charlie hemahi hoya bar sai pi pontu nang alang ko ta ka humri dam atum pen than pachini pon hanjang lang soban Egyptian rong pi report Malong News lo Charlie song pen ke nilitum wangbom pen pinila dakang dengan stanang lelo lasi ke partang long sitami nilitum central pen ke patik pon ateng pen mare team Karbi Anglong pen ke patik pon ateng pen quality education nang chi po puthak sinilitum along tin school long stamin tu humri lo lasi binili thot stamin tum ladak lo Charlie asong arnam lang pi aro penilitum humri si piniladak moikang lekthel pi school long stamin tum nang lelo apel ladak pini nang chetong dun LP teacher ake hai besang hu tamidolo lapen SMC lekthi sang ho ke hai samidolo lapen kapre rong sar pen chenglok nilitum wang rapera jir pujir pi samidolo na chetong dun lo lasi ladak abang ke nilitum report along bang ke lason lo
pinaan kasiksa ka bang ladak tek panlong athi ladak school along stami pinaan kahing no infrastructure am kham mi oi lapen kitchen along stami ladak lahai facility bang dak avi pina son si tek panlong lapen hala boundary wall lahai long stami ke patang ti lahai stami tek long la sinili tum lahai kavi pen nili tum matha sinili tum along tini tum humri lo lapen kavi tu thula pinaan la anung alom stami non repairing nang ji lahaya putak stami dak ke klempo nang ji do la se lahaya mukha long bangke nilitum ladak humri si mate aku media lo aku nilitum pichini pon thukang tunga bangke non ki do bom la em ake hai stami ladak nang humri thu pen aku la so moikang lekhel piskolo na humri ladak kave nai adim mate ko pisiki nang ji lahaya long alang li na humri sonte mi party pusinitum lo charlie asong ban stami nilitum chunin report to Ekadom nili dak mo kang LP school long presiden lo asidang itu mo kang LP school along itu kesiksak kaduri ba kusumar komri ya mo sa sinon la kiasi yahin pendak nang humri sini tum lah report anta than dun lo aselang tu nang bor ibu pusi lam chak nang pitikang ni tum la mo kang LP school la pen sing lekhe arong arat kado ko bian dan tuman ni eklo me churun lo non kenang sor bang ani tumla teacher bang ke ekdom headmaster bang immediate pina bang bong ni tum dak kenang sor lo ta sinon ni mani sila sar edak em deopani ami si telenga sar ri bang tanil tum an phan teacher bang e demand pidun lo je rongbong kathar supula agustin kathar phansi dak headmaster non mat pen farsi dak van pen school permission ni fan mukhana ngali tangka phai ki ulai fan samini tum alang li fansi chung hong prong lo je dak bang lo pulute bank account long samini tum men chilar pensi telenga sar ri bang tanil tum an fan teacher bang e demand pidun lo je rongbong kathar supula agustin kathar fansi dak headmaster non mat pen farsi dak van pen school permission ni fan mukhana ngali tangka phai ki ulai fan samini tum alang li fansi chung hong prong lo je dak bang lo pulute bank account long samini tum men chilar pensi dak non ni tum ki do bom la assistant mohon besar sami alang li sami chung hong lo je headmaster long si bang putel haya phan puthak sami ulai si ai fir kangram la pen la hai kitchen ka do ka vi ka siksak pen suki table bench desk la hai samini tum la 10,000 la so grand nangali pot ulai sini tum lai managing committee tum pen ni mali tum pen korti injir lai kadu wi pen ching bai sini tum claim pon pu pusi arang li phansi chong hong prong lo asi non ni tum ki sik sak nei gela hen lo je koson lo non la student ka vi assistant gela son lo je school long sami pangdeng de class 1 pen class 5 an ke ilong wesi irum wesi ki pado system man de lo a hemang thowang lo la angbong pangdeng de posi class 1 man ki than usami hat class 5 class 4 class 3 usami la class 1 man ki than ba UKI tu man ki than usami alang tu mas ki than si urun prong ki tipo lada ka bang ke knowledge bang avidet lo ason sinon develop bang ki avidet lo school ki pa phi hup tangde total number of enrollment jinima enrollment no nili tum bang ke bang kri ni belo ene ke dak bang kri choksi ba bang koi ana student do sitami dak koson ma ke thik thik na yok a class bange kon lo dake a class non bang ke 5 ando 5 ando class 5 bang bahini lo tante ladak teacher bang antolo teacher bang non bang ke headmaster avelo la assistant la alang li si invet un e po asupo han chiwan si alang tum bahani si bor ilo sitami alang tum sitami pan ke bor isame un idelo sinon bang headmaster bang nangji la so school establish kon ni kan lo 1978 malage 44 years lo la so school long facility ko pp ke do pp ka be na than pon jima da no malage facility bang ke ni tumla lang ke ju na thu ring do lo la pen solar da nang pi motor problem man non lang bang la ni mali tum kitchen la ju hanan ki tun bang lang mang sik sak chet bench table decks blackboard table deck la hai ta avidel lo himala khirki hinola ma si sumari ni bhani dutpo kisuman tum lal hai tangde ladak headmaster ka wining kan pen kan pli follow alom bakwang po sen farju no la chiklon joni da bang le he la ring ben la reman patang kang man ke dam ju lo barpi bar so kachiti hem ke done bene barpi bar so chikti hem do lang ka vi pen join ni le
litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.